Yambi uli nemi mina bakaling bara gonga onjigo ne le gboberewe ke kadiga tulone ka jego saka paidu arame anaka fra arame papa Kristo nga yamo konga Mbori watado Mbori nga kote bombiko kango dudu honda badungo aboro chipa boroko aguyeta yame konga nebi profeta aguyekini yame konga uli Mbori aguyekinya konga uli Mbori kidwa nikana Mbori dungu apai ngagu novunduliraniyo naida kupanga ani jogu vundu apale kusayo na sangma Mbori anake bibete adezile Kristo rogo gigida pangaga aramene mudunga nani hidachikina giyanga dagi video le rogo matayo bauru na mambe Kristo na frahane ningbako kiniya awa wuli boro yengo imangi pakote ko neye kamanga pa aboro ko tumo dunguyo ni ungako amina Kristo halena yamba chikonga unga wuli boro nbiete kona yamba chikonga unga wuli boro nayi upanga konga njikidi boro rogo yoani irana uwe bishwe Kristo akpara fumboli hene na aniginga rogo gako kpara fumboli ako buba mutenshili monani namo awere ni guteli mo ani adunani namo mbata zegino nikado amina Kristo ngogu boro na aduna Mbori bawasa mbata fu zegino enge mbata fu mbotulu na potasende no wa hedunu kodrogo yo kuru kubur bangirani anake bienga Kristo nga adezile chiko ni chiko orogo gako para fumboli yo bombiko borohon ngogu ni nadu mbatafu ikushize ginote kina Mbori sa anake bi Daniele nga kina adezile Kristo orogo go yugo chingo gukwe bihe kukuke paha gulenga bakuru yo mbatafu ibachika Kristo sangbane bi kisachuru ni rengo onya bachika Kristo ni ani bingo Daniele bishobu chihuwe bawe na biata kuchibawe na biama Daniele na ya mie bi yugu apai yuru oningere boro oye wo wuli boro orogo mai ngbontunu yo kokida koyo dugu bakuru koni du hokinji mikimbede shiko kubara bangiliko ya ashapa zogarago fuko na tanimo na ngbi ya aboro dunduko na alika aboro na ngbatunga aboro na afugoyo imangi pako ngako zogarago nganyenye zogarago ngogu nikanya sangaya ngako ngbi ngogu ka iagbara sangaha wasanya ani biya chituna hanga Kristo dona yamba chikongo wuli boro hane Daniele kibiko rogo yugo chiyo kunuye rogo yugo apayo yuru na kuwe rogo mayo kana Kristo sana biku panga kunuye rogo rumbuto mai ya kuwe ye fogu ko nga bakuru ko dorogo kura translation yo nga bakuru ouru the ancient of days limomboli du momboli ba bakuru ouru miko kwa mado hombata bakuru yo iye na uliboro membe jina ako na oyambe jeshikoni kuchi bakuru ko ki asia pazo garago fuko na telimo na pangbi utado kindo na aboro dunduko fiyo kuchi beko aboro na liko yedunduko na fugo yedo ye imangi pako iwujiko ilishiko ya gako zogarago ngogu ya fofukore nganya zogarago ngogu nikanya sangaya ako kindo nika ikagbar sangaya nyanya kindi
ono biete Mbori ba amafu manga pa dunduko na bahafu wuliko nga Kristo ogwa padun kungo Kristo amanga ha Mbori ba ka amanga ha ono Mbori ba idanga ngaka manga hani chikote kuna do wuliko na manga sangbako kwa fu tundu manga pa dufuko chidu Kristo yechini forani kinu mangi sangma Mbori kinu mangi ugwa panga go Mbori aida rogo matayo biata irana uwe anakabi Mbori nga adezile wuliko ne TiKo Mbori ba oyaba bachizi Kristo ni kukukuru imeyo kusayo ya jaja toro aiye rogo piambi poyo kisunguliko na fugo kikuru mumbotuyo zakini gipale kikuru nga oningere fugo kitapa mumbotuyo niya wile dule nyemuko na mangare mbako chilegbe amina anake bielenga borhone ni gupanga Mbori ba na wuliko chinte kina Mbori ni TiKo kini keye kafra frani chipopo wuliko nga wiru dulele na gugene kwa gumba haragoyo nga piapa frani chaido panga ana yamba awirani a kanawo nga anakpiyo muyo gbe na ngbayo chirani a gbe chidu akabienga Kristo nga wuli Mbori rogo giversile miko Mbori na gumba hawo Mbori nga adezileko Kristo agumba pachiko nga ungo wuli boro apa wali kuliko alewa nga kungo wuli boro kungo wuli Mbori kodu ya asha pazogara kofuko kodu duligu mbata kindo nga Mbori ba anaka bierogo aibere kapita sa ga versi tunati bishon kuchimwambe bombi ko gini maraika ya gumba hafuni ni gurago kinya mongo wile vungumiro nikinagu urure na berewe mi adufuko ni ba kokidufare ni wili na berewe hoko akeji pambata wuliko ni kuzegino ko anya ogwa maraika nga Mbori yo ilishiko dunduko kokinya chipa amaraika konasa gako amaraika iduni ayuge na gako amoyembu idu wa miranwe ono ko anya chipa wuliko ako Mbori gamba tekindo sianyanye kinji gungbondo rurupai singa gu ngbondo ngagaga mbi amina hanachan ke bienga Mbori akushi amaraika rogo wegeyo na rogo weyo yo na omechiyo kishishigani nga wuli aboro Mbori moyo ina raka ngongbo tunuyo ono enika andu sunge furani nga wuli aboro sande no uru dunduko ono anake bienga maraika honsande gbogwa maraika re Mbori ya funiwe monga bile mina vunguro anemete monga bangiso wile maraika honda gboyo Mbori ya gumbagi pare funite Mbori ya gumbagi pare fukana bangiso wuliko sanga Yesu Kristo na ya maraika re okwa kiji wuliko ni fulani tusande no kwa ya fuka kwa maraika na boyowe ilishi wuliko unbi iliso gogu Mbori na edanga ani ilishi kura hesa zanga kina Mbori yate Mbori ya ani amaraika dunduko ilishi wuliko Mbori edanga ana iliso rekrikia he che watadu aboro ate Mbori na do panga ani ilishi kinonusa iliso fuka na Mbori sa chidu Mbori ije yalenga ilishi wuliko ani biro guvura singo gonesese
mbali ya jenga aboro na ngbatungu yedunuko rafu wuliko kini ilishiko hene amalaika dun kini ilishiko wuli na ego gine fulani kachengenga mbolinga wuliko ya mboli jinga hanga amalaika na aboro ne ilishokote ani bingo ho orogo versi mwambe ke jigi songugu kangu nga ganene china ya warogo yo ono ko anya chipo wuliko ko ngada mboli ba ko anya chipo wuliko ako mboli akoda ako mboli gambata kindo shanyanye kinji gambata kindo anyanye kinji nengu panga umbata ngaga mboli ngaga wuliko chinga gumbata ngaga mboli ako mboli bana yembo wuliko ngamboli ako mboli na gumbata sungu kuli ngagu gumbata ngaga mboli ba ana gya hangba Kristo lokuro versi yonga uma mboli Yesu Kristo niko sungu kumbabe mboli yo kuli gumbata kindo ngaga mboli ba chigudulele mboli ba na ido panga kusungulika kumbata ono gumbata ale nyenye mbata kindodo ku sunge fuyo fu Kristo le anga yaja abe ko belebele yaja nga belebe kote ifu haki fa hafu kindi mina gidanga ha belebele go versi mwambe ono ko anya chipo wuliko ako mboli gambata kindo chanyanye kindi ungbondo lulu apai otatu ngbondo lulu pai singagu ngbondo ngagaga imbi ngusarang ngagaga kako kindo singagu lulu sarang manga lu na lulu apai logoya tidu kachingia agwaborna chikanguna ninga Kristo ngambolite ko buanga kana wulimboli ko buanga kana profeta haleche nga mboli ba nga dejile gipale ni TiKo kuna yembo wuliko ngamboli na gumbata kindo nga gako nga nyenye mbata kindo anumaino guborona kazogara gonyaye kindi nga kana mboli Jedu Kristo nakazogara gonyaye kindi ne upanga dotongako mboli dunga Kristo 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 Jido gya para amadu ne keke he bakuru yoroga tambwa heyo nga sangbo mboli chipo wuliko nga kongamboli Chidorogo Yesaya bishobu chuwe bawe na biama sangbane bina frahane franinga sidu bian afu yugu pai furoni chigako oningere ngasu de aduna mobara ki bachika kumbogude ki yomboli mokonga Emmanuel amina Nebi Yesaya amwebigi pare rogotoromboli yo bakuru yo mbatafu bachika Kristo Mwembiko kwa anya biani kafu yugu pai froni kuna kafu gu pai froni olkeino pachininga rengo nga jipare nga bakindo ikabachika ko froni biani chiko mboli ndi chiko kwa anya yo oningere kugene onu mwebo njironi kontake binga su de kinji nikaduna mobara kini bachika kumbogude ikini yombuli mu nga Emmanuel aha kodu ya frach pako ubazogo ngugu ko nyanye kindi kodu mbolidu Yamo gupare munyingologo history nganga sude kinka bachika kumbugude kini yombuli mu nga Emmanuel cha manganga fu borote kina fu Maria sa ngoguli nanganga sude kinika duna mubara ni bachika kali gude ye mbuli mu nga Emmanuel nga Yesu
ani bingo horogo Matayo. Chidrogo Matayo sa bauru na sa kuchu bauru na biata. Ili abachika wilili. Moki yombuli moko nga Yesu. Pambiko ko ngagu ko. Nika batasaga ko aboro chigoyo ainga pai. Were egi apai kimangi dundukole gupa kida chilengo bia agumbaha kungba nebi niya. Oningere ngasu de nikaduna agude kibachika wilili ya yembali moko nga Emmanuel dosa karogoyo nga Mbori naani. Amina. Maria kibachika wili kana kuchisangba nebi kini nebi do ngaguko nagumba pa bachika gudele nebi Yesaya ya kingali moko ne rogo university ona na magida ha honi duni ya gudele ka bachika ruki yembali mono nga Yesu bombiko gine ya kono ka bata saka ka bor bege ya inga pai ko kungbo boro bateshi boro be inga pai boro hoko vu boro cha inga pai teke na Mbori sa ya Yesu ne ka bata saka ka bor chige ya inga pai anike bieche balenga gukuloli mo guya fafuko ya limoko ne kangya Emmanuel rogo guli mo lenga Mbori naani ulinemi rogo guli monga ga Kristo le Emmanuel na Mbori naani ina yamba ngali mayamba bwa kuli aborote rogo chacha kekya payo guli mo yamba kuli boro china sani nidu indu kana gusunge ngagu duli moni kuliye kachinge guli mo nanu ngabene ngate Mbori lima kali limo ali akulokulu limo kya oche mungifu Yakobo na gokora aboro a Paulo limo Mbori ngogu he yeki pa kishushi yeyo halewe yo udele limo nga Emmanuel Mbori nani kodu nga Mbori do nani Mbori do nga Kristo Mbori do nga Kristo Mbori do nga Kristo Mbori do nga Kristo. Yesaya kini ndukinju kumbatayo naga kusangba nabi bakuru yo mbatafu yibachika Kristo kini ya bambiko ivungugude furani ifu wili furani nga kumbogude pazo garago aduku pagonoko iya yambali moko nga bailiwo barogu pai Mbori duna tondo apai do nyenyeba bien zeleda. Amina. Yesaya magulu so gwa pan matna ndi flash papa hane metunduko kana vlagida kana gi verse sane chitona tona ha kijigishi na kana ha kasileng balengba pombiko Yesaya fulani nga inika fugude fulani uwili kumbo gude ya pazo garago ni kado ku pagonoko pazo gozegino onebi pazo garago nigo panga ku pronozo garago de dungeni bakindo ya yambali moko nga bayiliwo no bi limo ko nga bayiliwo bimiko ana chika kuchili moko aneme ana chika ni yambali moko nga Emmanuel ana chika kuchini Mbori nani iyo mbuli moko nga Yesu kunuka batasaga ka boro bige ya ingapa ana chika kuchiko uli Mbori ngako ana chika kuchiko ni Mbori ngako ana chika kuchiko ya barogo pai ngako barogo pai na ukuleli mochedu kuliko ngegu na yembata yalenga gine Mbori duna tondo apai to Mbori duna tondo apai do nyenyeba bien zeleda nyenyeba limo Mbori ba kuliko na limo Mbori kuliko na limo bien kuliko limo ngaga Mbori na abodu nuko
uligudele. Mbolidu nga Kristo, mbolidu nga Kristo, mbolidu nga Kristo, mbolidu nga Kristo. Rogamo keji bawe boruwe na biata bakya panga ruka kuna ya ko anabi dun anya ni adejire guni ka eji pako ya gbandaka gani inga pa ya gbandaka nilimoko. Amina. Anabi dun na frani adejire pach papako guni ka gbandaka gani inga pa nilimoko. Kodo ko rogo yohani bishwe bauru na bawena liboa onina wishigo jeje kekya pai bombiko onina bera haya nyenye unga rogo yo ogwa paire singa dezilere Yesu hanena fra fo ayudo fa farushi fa bakya pai nga ina wishigo jeje kekya pai dedede wene paido ina wishigo ja pare baby ko ni ya ina ke benye ungarogo ya tikido anga kanalengo ono agya pa ye wishigo hole na frach papare tinga adejilere ne upanga jeje kekya pai dun na baha nga adejile Kristo kachitunga jeje kekya pana frana baha chipapa Kristo dodungako kungboboro dungako kungbone bidu bwangako ono jeje kekya pana frana papa ko na baha ubingo bichamo anikini yechi tunatuna yohani kabiga habamba toversi kuchibishwe anike binga china farahane chipapa Kristo na kachingia cha faranga chipapa Kristo to ulinemi mukugumba afere roga comment yo nga gipame afra chipapa hale rengonga hate bamba toversi na ya mbatara goni kainga pai adu kinaho apai adu na Mbori pai adu ni Mbori ya adu na Mbori mbatarago ni kainga ye mungi ahedu kinarogo koyo ogwa hedunduko na mungi sha manganga gibangriko wasante unga adu rogo koyo unga kidu niga aboro imarago na hasa rago bichimo aruganga chihenanite. Amina. Pai ngogulimo ya FF Kristo pai adu kinahona Mbori wasa chitunatunaha watadu mpatarago ni kainga gupale chadu ni Mbori limu ya FF Kristo ulinemi Kristo adu ngamboli bakuluyo ya pai adu ni Mbori go versisa versi we ya adu na Mbori mpatarago ni kainga go versi biata iya mangya hedu kinarogo koya na yu upanga oku ahena baya kushi heuli nemi na aniyo dundukunga uli aboro Kristo na kushirani Kristo kushirani iyo ogwa hedundukunga ogu na mangi ogwa hedundukunga ogu ya kushi he amanga gibangrikote ogu kura translation china yawe ogwa hedundukunga ogu ya kushi he kachi kurunga teka kwa adunga hoya kia kushinga hate ka Kristo adunga hoya rogo versi piama unga adurogo koyo koduna unga rogo koyo nemi onebi kuna ya unga bata unga jinga bigpio onebi ele konga mbiko ya mafutondo apafu kodunko ya mafu unga fuko chipa
aboro dunduko unga kidu niga aboro imarago na hasarago bichimo aruga ngachi henanite aninga uga bonara karugo bichimo na aruga ngachira na pa Kristo te ana chikango ko kini chikango ko ono ko dulere rugo sangba ko yenga gbaiga ono gbatare ono ebilebi ajeje kikiapa na bodunduko na flash papare wo Kristo apa ye gupaire gufurambolire gusangmambolire chikisachiru ni boro kire kidagbarani ya kuwa hi be unda he na rengo no be Kristo ya unga gene nga rengo nga unga Kristo nga rengo boro dana flash papani na ulinemi ya kuwa rekidagbarani kwa sachi koni boro kile kidagbarani ana angana ga kuteli mo yegu kuteli mo ogu na dubeko chibe boro te kana bangi savungu sanga ga Mbori ko do ebeko ogu teli mo na biebeko le ya kuye ye kurogo guzegina ngogu kwa kushani beko na kibiro versi bawe nasa ko ye kurogo gako ahe oguyo nangia gako yo ya janga ko kugumete rogo versi bawe nowe ono oguyo najiko kugume ko asha payo I dunia uli Mbori ngo oguyo naida palimoko oguyo dunduko naida palimoko ya asha hafiyo I dunia uli Mbori asha hafu Kristo kudunu uliko oguyo naida pa uliko le inka asha idunga uli Mbori rogo versi bawe na biata oguyo ya vunga ngayo bekule ya nagu nyomu hengaga poto ya nagu nyomu hengaga boro ya ono kina Mbori ulingo guvungu nga vovovungu omaeda ne kuchi Kristo anike bielogo versi bawe na biama ya pai asa TiKo asa ni boro kinere kidagbarani ko hibe undo he na rengo ani angana ga koteli mo ngogu teli mo bako afufuko ngogu ngaga bangisa vungo amina rogo yohani mwambe boru na biama Kristo kini frani ngbako kini ya chidu ye michini furo ni me oni ye kwiko na goni gbegbana pai bambiko kinagu ko ni jipare ya mingako chikoni kwiko ngochini na goni gbegbana pai ya rogo kura a translation shina ya ona kwiko kurogo ni nga pai kona idanga pare nga mingako ya ne upanga de dungako kani Mbori dungako kone ka bata salani kana idanga pako ya boro ho belewete wadoro kuro versi kureli mo ho beleli potosande ngogu ya fefu ya boleke bi batambi ko hote kanambi koko kodo nga gani Mbori ugwa paka na manga Mbori ba ana manga fukana ko Mbori haida Kristo kiyawe gutundu nga gaba nga kana go ame aduna gutundu le na ko sa batara go ne kaenga ku kiyawe ogwa hedundu ko ngaga ngagimi ngaga boba ogwa hedundu ko ngaga boba ngagimi ya fo pasa pamanga dundu ko fu wuli Mbori oni iji Mbori oni iji pare woko farago yohani bawe na biama milogo boba kidulogo leyo kukinye belewe guni bile ni bibuba para pachi Kristo na bakote chidu ankajigiso che fongerani kuli ogwade zilepa nga Kristo yo tona chimboli
na kadacha profeta ngogu yene mo ye bakuru yomba tafu ibachika Kristo idacha chika kwa mokeji na ogwa borodu ngogu yena eji pako ikike pako rogozia ja kike payo fulani de dungako yamo boro honde kachika ngane mengako ngambolite umona kachika ngonani ule kana gamudu fursi dule ni dungu he nga bete he bon adagba dungu hayo umona kade nga poli mboli ya rakachi pa parote Paulo kuke herogo kakubuku fu aibere bawe no uwe nga ani ngere koyo du Yesu ni ngogu ko duni bayange gani ida pase duni badigishi he a davira ida pase Kristo duna kushi he borhona fu ida pase fa borote Kristo na yino gupanga ida pase du fa Kristiano wata fu ayeji pase chidu mina yambironga mu iji powuli mboli nga konga bakushiro mukubi bata tambo ahe chipajamo kamulegwa wakabegia parda chikine jigidogi video le kabongere gonga chika subscribe kurugo gi channel ya pambiko naka promote usunye nga gamboli kumbata yakinje midungo uli nolone Paul Jerome Bangmanda Dagoroyo